Kata si Ali yang Abdul Basit Salim na pamangkin din tanong. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da wa khatabun nabiy wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bunda kepala tentang bagi saudara tambuh ni anak. Ditanong mo na sisila kita. Basta ditanong mo na. Gagali yan. Pumabuto ako lang. Kaya dapat irulo. Syekh Korean yung evento ko tanong mo Allah. Pag-iusakan niyan, idaday tanuban-tuban na gusto pada ito. Syalawatan tanong sa Nabi Tanong Muhammad alaihi salatu wassalam aron ini syabah ku Allah akyat kami tanong ku Allah lamu kaya kenalan tanong ko ano manang kiyama syeko dapat panakabuhay ko mapipikiran na pagtirunakan na isabihin kaya ni Mara nakapakadadal pa adiyon kaya kapapantagan mayor kanu sisang ke municipality of Monay Lano del Norte adiang kaya asibai mayura bai rahma batalo andamama udiang kaya amababalui administration ada lupayan engineer lagu subay sa mayor kanu mga konsyal kanu mga barangay tanong, mga sulutan tanong, mga bayanabi tanong, mga ulamat tanong, mga profesional tanong. Oy, nagusto mga pagaray tanong ang mga polis, ang ating mga kapatid natin, ang mga sundalo, at dipar, at mga vice-agawan, mga vice-agawan, na lalo na kansilan din riyan ko, pagya lang tanong siya pagkarasay na ayamada nasa kanyang mga pagaryami mga babayan. Siko paganay agyanin mo daw kaya ang Monay Alliance. Okay. Nakagya ko di kami ni mag-istorya ako diyon kaya panugangan ako nasusalutan aray Commander Souvenir na ayamaan na niyan na diyan kaya awag ka pa ni Abu Beda isa ko naman siya at yung nangababayang na si Tati. Oh, na ayah mana niya nanti yang sama niya na dia kasura patra guna dia kaya kaya timuti pamana agi oman lagu na timuti makano na dia kaya amuna ya ada yang nakati apin tumugan na dia kasura patra guna badasan kan Allah miya kapi akapagkedera kanu nama pia penakapagkedera kanu mga malaika agi ayah dita no sini timu napaganero nakapamagugupa sa mapya, nakasunod sa mapya, nakasapat sa malaka, nag-ipak o pagpagulado, na ayaw pa ayaw panapad, na supagpagpagumpe ko ayaw mga nanyan na ingad. Benar na diyo kaya amero tanong, kenapa mayroon aprili ako mga arranginirong admin? Kenapa itu kanya pagulado, kenapa kan sira ng pintuga, para anak berang kalilente? Kenapa di buang? Ayaw maana niya na ayaw ni ano sakit ang kata ng mga alim, mga alima asukaban na pagka na baga nakakotor sa kabanarian baga nakakotor sa kabanarian na kata ayaw maana niya na yung kaadita no ni kapakasusumua sa diyan kaya ang municipality of Monay na ayaw maana niya na guna niya na mano mawakan na dita no ni kapakasusumua na iman to na miyak magkakaran niya talo na ayamala na miyak magkakaran niya sa mga pusutan. Di pinakamala ang magkakaran niya adiyang kaya puso. Oway, pag inuwa ka na yung pagkaroa, tabi ya, na ino, kabaan ang kesugaton, na diya marunong na nabi na ayaw na akaliman to na magkakaran niya sa puso yan. Magayari, tabi ya, tengah na minsan, natutuwa na yan, nagkakaran niya adiyang pagkayaman na niyan
na mga puswiran. Nanini ka mo di panotan, niya ka piyapiyaman na taraya. Adiyang kaya yawaan na nakapaguma na tanong sa mga may tanong. So guys, may tanong, sa mga konsyal tanong, mga barangay tanong, lamang tanong. Yan kaya na nung pa yan. Na niya ka piyapiya, apiya umay siya lagu, na mati mo tanong saya, sa ayaw ka pagkati mo tanong saya, na pantang isang ko tadi tanong ng ginawa. Yan ka piyapiyaman yan. Malumangan ng ganda-ganda, amin ka matiti mo tanong saya, sa ngajib, narotanong man matiti mo sa surga, narotanong manimagay kuling, narotanong manimagay anniversary, awida ka na daw rin jurang. Tadi ka pa kayo mo sa masyari jurang ng interruption, nanda ka matatago. At yung manugat araw, nanda ka lusyon, ka ba na ako rin kire? Oy, so ayaw maano niya, nagiging-piya-piya, nakapagkede na matanong ang mga malalikta, na ayaw manak na suwama. Ayaw pa gano'n na kasaya, kesabutan niyo, pag-isunap, kesabutan niyo. O, napangatanungan niyo, kesabutan ako niyo. O, kami kanil ko siya dito, dan ini mo kesabutan, na ino ka, mga pasat, pero nagpapakaya siya mo sana. O, ang tanong, may liyo, tanong niya kasi sinabutan. Ang iya may katabiyan, nasa pamikiran, nasa ima, mga bulti. Niya tayo sa kapero siya. O, di na din ang mga motor. Di nga magtapos sa ginawa mga nila, wala mga ng motor. Nadita na mga sisi na putra. Neno ka suki bagian siya, nabesta bagian ka, nadila pedabian. Nabesta bagian ka, natatarik ka. Dapat ka. Tadi, pagalitan. Dia ka pagalitan na adabul muslim wa huququhu. Ayaw maana niyan na adabul muslim wa huququl muslim ala akhihi. So adab muslim aibaka surga ka o ikulalan ka. Lagu ka man narakaw pagaling ka muslim. Ayaw maana niyan na ibaka surga ka na ulaw lang kayo muslim. Uway, lagu ka man pagaling ka muslim. Na uling ka ibagay kong pagaling ka muslim, nasipatan ka niya sa anuman akyama. Dari paganero, na ayusallimahu iza laqaytahu qabla an yugallima fayaqulu assalamu alaikum. Paganay adabu muslim, ang yakapiyat ako muslim. Na ipakasurga ka pa, nagkakrus ka pa sa pagaling ka muslim. Na andin ikibarat mo anak ako pagaling ka muslim, na daan nakasalama, udah nga pa nakapakatiro. Daan pa makatiro, napakapag na nakasasalam. O, kanaba ayaw kami nilibinang ako salam, na daan nakapitiro. Ayaw ko kumaniyan, at ang mga guru, na daan kaasalam na ukakutiro. Kenapa kang ginawa na galing, na ini? Yang ako berataro sa purpis, assalamualaikum. Ini kaya pa muna nakada na salam. Ginawa ka na assalamualaikum. Na mapipiyakan sa walay. Isa na nakada mo muslim. Iman to na diya ka mga bayar katanong, na siya pikiran. Nakuguwa ni na pagkato sa naman, ayaw ko di ka dalawang alam mo. Naguwa ni, na mahamala ka sumabay, tumabay, na kanang awas sinang pendibibila sa salam. Dan ni, assalamualaikum, di mabukudak assalamualaikum salam. Kaguwa ni, na ayah kada na salam na sinta. Maka tuna siya na nabusog pa dinabay na daan ni, niyate nga sa ka. Dagan siya namay na yung mayangin torak ka. Tingnan mo kung magabay, niyamag to. Sisya ko sa wala yan, niyatay ka. Kato ayah siya namin ang guli na sinta. Naiman to namin yan. Biya naiman to. Mga tuna sumabay, na ayat na kada na salam. Tadi silang pun di magal ka. Ayun na ane, assalamualaikum. Biya ko na nung mereka. Kau tuang, nasakata naman mo mga mama. Namya ka piya-piya. Basta amama makasupagaling ka amaslan. Na ayaw ulaw ng ka amaslan. Na mamana ka sa muslim na sila manaka. Assalamualaikum. Namya ka gilong kamabu alaikum. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nanditi ka kikulong siyang kapapadaka. Na dapat yun, ipugulan tanong yaw, inshallah, Bisa salama tanong. Saya dituduh kasih salama. Dan kenapa dia kata kababalikan amunai ada yang sah.
dikapahay di mapya kabahan na nagdabak ka siya na di mapya uban ka pasya pa pagano abi mo na sa shop kaya na nasasalaman na kama sa salam pa assalamualaikum bago na sa na bukan biya tayo kada sulit ka pa kaya ba masalama pamaglamani ka pa kaya di mapya pagano itanong sa basahan yan na sumatatago sa diyumban sumatatago sa tuwili na di ka pa kayo mababapisyalaman na sa kamang mo matatago sa tuwili na apian ka abin ipunisya ka na ayaw ano sa tuwili sa siya na di ka sumaba inunta mo umasina ka ayaw punisya ka na sina ka na miya patutara kami nakasumina ka apian ka matatago sa tuwili na sumakadusan na di mapya bagaimana mendengar Allah sudah semua tatap sasia. Assalamualaikum. Bagaimana kapasan? Namun tadi kan aku kejerukan wacana aduna nabagapana nabagakya kita. Pintunya nak kayu di bawah sebut ke apa pasangan? Tadi magisto. Nah dapat pengguna kedepannya. Artikel Assalamualaikum. Nah kami apa tu sesati mana negara kalau ini lah. Adina ada kau salah makan. Bagi kita kau tanya. Kalau kita makasih. Nah, kedua, kami mau nasi sapi ni sudah ini. Kedua, di mafia Allah nafsi lama. Namanya kau makam, betul? Namanya tahu mana pokok di mana nama pan. Nah, ayat hukumannya namanya amal lo, amangan namanya, apa pandangan apangan kan, nanti kali selama. Nama dia tahu kamu selama. Assalamualaikum. Bagi kami yang masuk pada kalangan memula nak salam nakap. Assalamualaikum. Nah tu ni kami sebenarnya orang imam pun orang dia. Nah sekali dia bikin kalian, dia bikin apa? Dia berstama. Oh, ayam mana yang berstama dia bawa bawa yang lama sih kan tu. Nah, ikhadwa di mafia abang kapus selama nasuji nakbang. Paman nasuji nakasa mesti. Kami orang maju dari dalam kami dah ada yang. Hayya 'alal falah. Tadi nak siapa? Sudah kan? Nak mama kita masuk di kampung. Nak peterok masuk di dalam terok. Kenapa mama masuk di dalam kampung masih Allah? Ayat nama kita hayya 'alal salah. Nanti kita bawa assalamualaikum kita. Nanti kita bawa waalaikumsalam. Lalu dia khasa dari ini siapa? Aku bang. Waalaikumsalam. Nah, isu itu ada di mafia apa selama. Nah, dia suka mana tu? Suka wadai, aku nak abang kawadai. Kenapa wadai ni mafia rumai? Sadar orang kata wadai ni. Nah, di kapas isu tu. Saya masa di kapas salam. Assalamualaikum. Ayat pernah assalam nama katlu. Al-ista'dan tada. So assalam nama katlu. Assalamualaikum. 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 Namun dia kena pamia katalu ada suni beberapa na awak kau na api anak tahu na dikaitan taib na api anak tahu na api anak ayam nak kepakai dia tahu na kesempatan na pada salam na musuh dia na mereka ada suni na muda tak sama musuh na dia na tadi lima gaya kita ada. Assalamualaikum. 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 Ini mana ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah. Tu khabu misi dah wisahawat. Allahu Akbar. Nabi pakai mabu ini demi kasih berkah. Ada yang kasih mereka. Pakai pakai semua tu nasi makan saya kata depan dia. Pakai tu nama pasal mereka. Pakai pakai ini ada masalah pakai kena gitu. Kayak tu kita mana dia mereka. Mata ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa yang buat kita mana dia mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nana yang masuk lagi. Sudah kita kaya wakaf. Wah, upama awal yang merapati. Assalamualaikum. Lagi ambil hal yang masih nama. Nah, ayat pernah hasanah dan nakal kami syakabanai dan dikapasin dari semua. Ilang mana kerana masalah. Igira asilang ipupun na nagutom na disilang din sa mga o disilang makasundo kiwalay. Tapo!
Atau mana yang kita kami yang makatu apa itu? Nada membetul untuk kami yang kau tuh. Mainnya nama guna nama sasangi, minum mana sasangi? Kayak kau ada upi kotaan. Nah sama nama tidak ada apa pun tak untuk nama mana itu. Nah biasa mana do? Pasal sadama. Nah, kamu ada muslim, kaya mana muslim maka nang bulan nak ini. Tak benar apa dari kaum muslim. La ayu sammitahu ila atasa. La sukipa mangni inakapo pagarin kaum muslim digira ang yakamban. Paman namanya nagkisong pagarin kaum muslim. Yamachi. Alhamdulillah, napamangni nakawala sa daa. Umama kami ang kambagan alhamdulillah na sumagal ka iraw ko na yarhamukallah ikalimukallah na umamay na yarhamukillah na umaka na di ba nakatawa pamanang iraw ko na yamakang kawala kanya mo pakaturaw lupa o hanap mo na manitip na turo na ka ubay na o syutaw na niya kabal ano man na hadin kati nga mga ulama umakamba ang syutaw na ka ada kira alhamdulillah nak ubah khasnya sumber betul. Ada sebab ada panama Allah. Ayat kasih bagaimana maka kira alhamdulillah dan tiga ya Allah. Tamata kalimat tu pakai yang datang ya kan memang ada teman apa? Apa khabar nama ta'ala kadi kira alhamdulillah. Anak ni yang nak khabar dan ibu khabar dan dibagi video kemudian. Belum ada macam ni. Tapi tadi pengabat ni yang mau ada masa dia mau berbuat, ya ada masa dia ni tidak mau. Ini nak mana ada mana. Mata orang esok ada masa. Nanti orang syaitan nama apa tu? Imagi tidak mau berbuat. Nanti kita nama kabar, nama ada turunin alhamdulillah. Mata pada kami yang kami dah sana kami namanya turunin. Pas terlebih sepeda. Ada kamu sudah berdoa kepada ya Rahman. Maka dia astagfirullah. Bagaimana kira korban istiqlal ini? Kita kami ada nak orang. Lah kenapa semua dengan nama kamu itu? Remehnya. Oh, nama kamu semua dengan umum kasona. Ati kami kamu akan apa boleh nak umum kamu sih dah kau. Kau ya orang. Kami akan berangkat. Kenapa dia tidak namanya kamu semua dah? Nanti kita masuk tanah. Ia mahu kerana tapi akan dalam tanah. Labas bisa ambil kada familia nama. Maka kada familia nama berana. Pemerintah mata kada familia. Tak masalah apa kamu ada familia. Nama apa pun sampai kamu. Isa apa familia dengan berana. Negara apa pantagno asoso wadeka pulo agagawi di video go. Nak ada pun apa teh wadeka. Jadi benar. Basta tiga negeri dia ni pantang masuk. Suanai katu buruk. Adini dia kau. Nah, tidak mau pada penderhan Aisyah kawalan. Nasi sahadit kata memang ada. Dia mutak kita bahagia masyarakat. Tafsir Al-Quran. Namun dia mata tagu. Tapi masyarakat Sawadina. Oh, yang mana manipis. Nah, basta tugu nabi yang mana semua. Pamana aso. Abu buruk agagawa. Nagiro kanu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kabut berkailah syaitan. Kenapa dia patah dia semua dengan pemuruk dan ini dia guna nak peterkan. Jadi kami bila sama ada. Mata mana dia tangan. Dia pernah kita nak pasang siapa wali nak kesakit kami fikir makai ke. Adi mabu. Nyata ina. Tadi mabu apa mati dari mabu namanya matiling nasa siapa boleh nak itu tiada mata mana dia. Yang ini mau sagak tu. Agak ini itu begitu. Kenapa dia tiap nama lagi suasana buruk nama nak peter bersyahwat itu berkaitan syaitan. Dah orang lagi mabu tunggu nabi semano apa kuat kita. Nah salah waktu ini sudah dikaput berkaitan sama kita. Dalam meninggal aku semano waktu kita apa gini otak. Nata mana kasama buat gimana pun apa gini mata wala berkata berumah. Ya kami bisa tahu mana ada kau. Kata orang manusia nak ngurungiyo. Betul betul. Patut semua pura-pura nabi asyik nak nandung dengan masalah deh. Kata siapa dong kawan?
Kada si Brigin, asubin dia. Ana mga tunga kasawa na, ana farmakan. Ada benar dia mga pipia. Ubina, benar mga pipia. Kumagina ko naman ito na kumakalalakan na apya sa mga matakan na nilang kisiku, ubira ni panahon. Da abara ka ng mga apamangan ni. Gina ko na kusuma na wera. Ano sa mga kami kapya di kamu benda ko na sabi na mi atalawan ni tibaman. Dati ka na sa mga to na di ko benda ko na sekali benda ko. Olo ko niyo sa tarik na sa kanil misyuro. Mana kaya di masih kata na. Nabi ko niya tahu sa sosial media. At yun ang serial maro kama pena tipu kaya di masih. Tumawa ko na matinaw. Na manini ko na ba ay musyuro na marana ka na. Mano kaya di masih. Na may kaya musyuro na marana. Nasudya ko tayo pangalan. Katawan ako ng lipsing sa may ito. Mabibis ka sa naman sa may ito. Yung tama niya man to, tulad ka naman Mr. Bina. O ito ba, may ato ka masyadong man. Yung mga sako, hindi sa diyan ni pa masyadong. Tama niya man to, siya parang niya. Iya ko nila kayo matui sa Mr. Bina. Kadiya ka na ng tayo ka. Mata ko na kayo, kung mo niya ka na nangaran, nakata sa kanil pinutuan. Ano po siya tama ka na, kung nakabala ka na pangawatan niya kay Trito. Tira mo ng elemental ben, pumutiyata ka. Ginawa ko mga baka na kanuluwa kayo. Taklat, dinilibre niya ako. Ano po na kaya kung meron ako sa bas ko? Kaya kapiyatan ako. Maranawan na ang karabasin na baka napugiraw bas ko. Pati dapat napugiraw kaya basin. Napaman ang ginawa ko na yamas ako. Kaya kapatukan yan. Siya wala na po ka na ayaw ang betul. Ilang ano mga karunay, igirana niya yung nagkaromelis na rin doon. Matagwa na kapya sa matapon na kapilitaw na may ito. Ang ginaw sa karuman niya na mga are, mamanta are, tigmagugobero na inong kanan are, king. Magpakapyo ang ginawa ka. Kung inapino na sa panakaadaw na, natigamapo mga inong kanan hanin. Nailuto at yan na karuman nga buhay. At tinanong pada kalau misalkan tiga dua mama inuman ang mango. Wah, hanya anda siap kompeni. Tadi ya, katakan lalu katakan. Katakan ada emotion deh. Ikan amusnya maka. Nagu kamu nak kompeni kamu sedih. Nagu ayah mana ni? Namanya kapia. Tadi kita ketemu sama bukino itu berapa? Paman nak mula dan nak isakan yang isakan. Paman nak yang mana nak tadi ini kami ginawan. Nah, ayyauda ida marida. Nah, ini nak asal padarin kamu sedih. So, sering anak ka, tawanay ka. Pagka sa ayaw mana niya, namunay adayan. O di nakita na afuro, firka, agrapo. Nakita kawan na ka, amya sakit. Namunay ang mga nila, puntarin na ka. Anak katirola sa hadis kutsi. Atina abadi, alimta inautu Allah oleh penambah dia kawan kami yang kita mau oleh penambah Allah dia kawan kami yang sakit aku malam ta'udani nadaku kami bertelan inautu Allah oleh penambah dia kawan kami yang sakit aku nadaku kami bertelan nanti dia kata oleh penambah akan nanakan wa kaifa marinta anda menikah kesakitan Najwa la'allimta anna abdi marida. Dia tukawa na kasuri panahon. Ang niya sakit na bang kamantanan. Kawin ni bantala kamantuwa na sa kanitong mga karoo. Niya kada yang mga nila mga pagaling tanong o may tanong ang pagkasakit. Naraming ang niya tayo na dahil kada ni bantan. Na ayaw pa na mapiatulo namin. Na makaw pagkasakit. Na makapakaw ano na niya tayo na tayo kasama piyak. Maka pagkasakit na inauna, ayaw pa na galingan yung pangingipon, ayaw mo ba makakausap tayo papanganan na natin yan? Kami ang kagiro kagare, derne. Mata na kaya kata mo na makapakapapatay, nakatib sa mga kagulog pa. Ibus sa benar sutitulan na kaakapapasangan ka, kaakadala ka sa sakit, nagyan pa kaya mga kagulog ni sabang rakawaman. Kapag kagulog niya kauto, at at kinig yung ito na
At lagi naman sabi niya, magtutungod ang ekonomiya katutong. Adi sabi ako makakotok na sakit na di na di pangangalang nagkapiman na taka. Bantang wala gari na tunangan niya talaka. Allahu Akbar. Ay dugare, di ane. Namun amya ina kana amya kagidam sana amya kagidam ka. Sudara kasabiya kabakang at pamana pakapakatin ang sakit. Pamana ikuni pero dugare gini na di mang mang sarila na pumulong ka. Ay tadi nak kita dulu kita nak sampai sakit itu. Nah ayam pun namanya kapiat kita nak apa sakit para makanan kalau senang. Dan aal itu kasasatai dalam kemudian lapangan itu. Yang saudara anak pilih orang nak itu mana nak manusia, mungkin nak dapat setan. Ada pun namanya sakit terus. Ini kita lalu water sisa sakit tadi. Nabi kalau saya nabi bikin asal terus. Nabi bikin asal kapukupan asal bukan ini. Nak kau pun oksigen. Tadi apa lagi nawa? Ano mamuni mamisi taon na tatagangan ng mga sa bibitin sa istorya. Na ini na jadi mama istorya sa mga batayan. Na kami kalau nakapulog ko din ko to mga bisita kami bisita. Na gumiraw si ina na mga takulay kung ano sima. Na tingin na ino kada nina kinobir kanu na man lagi pagawat na ko niyo. Na tugo mga wati na ina ato ni patero na kay na. Nanti na doon kung makapupunan mo tayo yung misitarakan. Nanti na marami mo. Nanti ka mo tayo na ilang na pero inilirakan. O ayaw mo na masisya na gano'n tayo mo. Pero binitagirakan. Tingnan na, yung watan mo iman. Ino nga po na tutulig eh. Pagkipagiraan. Tingnan na. Pagkapapatay nga po na sa pusala ka po na mapipikir ka. Nanti na minura ka man. Tago niyo sa kapusya lang na makapagiraw na nakikiyagan. Ada mana yang isi dalam mga tabli, yang ada dalam tabli. Elenin sa mga tabli. Di na malaki kaya ang mga tabli. Dahil matino bersiran dito, yan ang siran. Tingnan na nga enera na mga takan, o yan ano siman. Pinahin nato na pananay ang pantera na kami, ang kuwatan wa diyaman. Ano mga siman nga tanong namin, ang kuwatan wa diyaman. Nantigyan na, pinahin mo kanong sa mga tabli. Nantigyan na, hindi na, kala mo, may kasi lang, bersiran dito. Tiga na ini rana dapis. Ya dapis. Kalau dia dapis mo ada minilin ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kapan tanalo? Kapan? Kailangan ako pagaling ang Muslim na ulaw lang ko na. Ada ba yung Muslim? Ibu yang magka, siya naman ko. Kami ako na sa aling yung kontrak sa ngawas, kami ako ni Masita. Anda yamassaha bisa'in. Na ubang kadi gulaw na isa di mapia sa pada mga Muslim. So diyo na mapia na ubang kadi gulaw na. O tuwa pa na gini na sa pada ka. Para siya ng mga mamipas sa kalaman-lama na di mo butubakan. O kamar na sa pagputo kalaman-lama pa naman na minilang sa pada pupunta ka. Namiyakan mo mga mamipas sa sila ka naman. Namiyakan ginawa ito. Sa di sa kuminwa siya ko pupuntakan na mo anong wala siya niya. Nagkirila ang tawang Adi sa mamipas ka na rin ito sa pupunta ka. Tabi yun. Yang anu bunga kumai pas no saja punya bersih siapa pun nak jatah pada dunia satu. Dia pun mempunyai ulu kat ulu. Orang kami terima. Nah, mereka ikanmu tadi boleh mati. Ikana maka benar ka upagarin ka Muslim. Naguulaw apagarin ka Muslim. Hoy, na anda yamussuhu wala yu'aibahu wala yu'aibahu. Na umang ka betul saja dia menggulung-gulung. Asal dikali apa mana apa nanya itu pun. Na ubang kasakannya di pamaganta. Na ubang kasakannya di pamagabini. Ayam ada na sokoda ka. Na basangnya masaya ka. Na dikal pakai mga putuk bisa marakasan ng gala. Oy, na ubang hapo pamaganta. Na ubang kadi pamagabini. Ibaratnya na kami, nandiyan tuna kami sa sokoda ka abay. Ibaratnya na mga abay. Na bele ka mapunya benda ka. Tiga kata na benda kayaknya kenapa ini dia bantah mama kami anak tuamu. Dari waktu ni mula-mula hadi kira-kira naman yan. Apa suka karomay? Suka na kanu ya. Basta suka karomay na sumama na igira amada na akas ni karomay ka ababay. Na di ka pa kaya maano pa na putang ina ka. Ako gano'n nakakita naman kababay unaan niya sa katay. Basta pa na naman kasi karomay kababay. Na di ka pa kaya ba na ako gano'n
Apakah pengiran Yesus? Semua pemagir sa linamunan na miya na nababayo niya ay-ay-ay. Ang miya ang puti-puti, ang miya nungun-nungun-nus. Nasi kalau mga babae, nasi mula sa suntok na kalbiyan, ayaw ko pipigirian na tina-ina o mapulo pusunto na saan nakarangki ako. Inaw maputi pusunto na diyan ka naman nasa mula sa uwan na kara. Inaw na mula sa pusunto na saan na napikan nos. Nabula na ni Puntero si kalau mga nasa mula sa pagkumita. Api ayaw ko tani kalau mga babae na susunod ka tani mataro. Ako kunin ka ng babae na nakamatay. Napito nga kasi kalau mga babae. Mrs. Ipunta na nga din na kung nakalalakan ng babae sa itewangan. Mata nga doon kanyang pagkutulog. Ibat ka ko wala, kapiwan. Takit ko siya mga pamalo siya, nagiging siya mga mga. Namya kakwa kasawadas. Adi sa niya ko ito, di pamakay ito si Karumang ka. Madagalat may ginawa tabi yung mga nagsak, ginawa, tabi na naman ito. Ini, kaya, dengan talian, ang bako na kung tali Karumang yan, may gubat na yan, nasapula ko ito. Kung manawala na, namuta si Karumang yan. Naputuro na kaadang ng talian. Allah, nakba, manwakano na namin ini, ano, at doon sa pagurang manasakan mga babae, na diyan ang panamalang na kapusubur ka ng mga Karumang yun, na iberkasura yun. Dia mau tahu ya semua kalau mana namanya kau tahu. Basta dia boleh datang dan nanti orang akan sesuatu. Insyaallah. Message pakai aku. Nanti kasih singa-singa kamu baik. Aduh lebih nah, udah pegang. Oh, dan kamu semain lain. Kata mana mengatakan kalau sama PK kata nak uras kayak bantuan di Kopina. Dan nakabata ko manana dia kau mati lagi dia dah main lain. Mata mo di ko man niya kay naman na mama. Grabe. Kaya belum keisir mana boleh. Akhirnya nanti yang nanti pegawai nama, pegawai tu maino, atau pegawai nak menilai tu kristis, atau pegawai opening di dalam hotel. Nasama ko mama na video tayo apa kami bilik sektor kami ada persoalan. Jika kau mengenal mga boleh Allah mau na abia neskape na. Namanya kau hampa sebodas. Tapi orang mana mana kenapa sekarang? Kau punya kalau mana sudah lah saya suruh. Tanya untuk kau. Message, kau apa ya kau? Anak tiga kamu kau sweet mana saja mus? Nyata kau. Jangan dia apa di tengah. Message, ini sweet mana saja mus? Kau ini. Nabi yang masa masuk. Jangan ada kepal. Katakan, Nabi yang masa muda tu apa? Ya kapia. Dah bos tadi nanti kalau mana babai, mana lama tinggal semua. Dia kakua kasa kalau mana Thailand, tomatek. Pamana suku mana siya kami berusaha. Oke naskatan mga mga na apya iso pato kapulutan. Nabi ko susuko ng Karumang ka. Oke mga siya Karumang nabi ko dia rawasan na susu. Ay makan na ba siya ito bantoran. Apya kay kala na metet. Ako niya siya Karumang nabi ko yaw na auluwa. Tapi kaya makasan. Bahwa ayaw mana niya mga ori panoba malwa kuno na piya makasan. Nah di pekawrian nak kena, Igira ada nak kena bekamapia. Nak umpuna kamai ne suka na bekamapia. Nak bana benda ringka makau. Dadara dia kaya mana na ikan jenuh monai. Nah insyaallah kenapa kena jenuh? Agak pakai dalam magungan dia terus sidang mati dia. Nak pakai ayam ada dia kaya lewatan nak dia karuan nak dia habis payah. Mengaku siapa mabariu. Nah asal kia semua gitu. Nah syukur tanya sudah tuwiran sama dia. Ayo mana mafia. Nah ipat temupeo itu. Nah insyaallah nak berkata dengan Allah Subhanahu dulu tunggu nabi gila abid temupeo sini. Bagaimana? Nah anda ni kat temupeo mga datu. Nah anda ni kat temupeo mga ulama. Temupeo sa mga datu. Nah temupeo sa mga ulama. Nah tinuan ka abid ko tayo na ayaw mana niyan. Nah pakapat temupeo Allah. Nah kami tanoi mana nakatatang temupeo sa mga insyaallah. Nah unaway ano patatong ganiwa. Patatong ganiwa ada mana negeri. Napay na kaya ko din nagawan na yang kita akan lumendo. So ayang mana niya mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala bada sangkan wallah sa Diyos kaya mana niya nakaugupitan sa mga uluan tanong sa ayang mana niya nakapagpagapyan niya ng tanong timo kaluan ng tala ko sa ulan ng ulang amin na niyo sa mga surga kamagu daga ko na sa kanimini lapot sa buhay nasangkan wallah sa silam na kaskanulamon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balasan Allah sa niya kadak-dak lang mapya. Nagpagmanumanan Allah agiyong kutuwa ilmu, nagugiyong kutuwa kapasang agiyong kaya gurutano. Sa agiyong kutuwa makampata ragunan yan rakatano si Iko Inderwano Agamantano Agama Islam.